What's up guys, ni Zubi challenge. Umunsi nabazaniye challenge ya Bruce Melody. Ko nshaka kugusura uyu munsi nze ryari. Bruce Melody, kumbwiye ko turi buhurire iwanyu saa moya. None se kutampaye location ni mu kabari se turi buhurire cyanga. Mbwira urangiza akazi ryari. Zuba ricishe kazi nkatoboye. Turabizi ntabwo ngenzwa na kamwe. Mu rugo hari iki? None se hari icyo kurya kiriwe gihari? Fite sosison, fite banana, urakora choice ufatije ushaka. Ndimo ndabona uri murambesha, nta n'uguri kumbwiza ukuri. Ngiye kubivamo sasa. Kandeke kukwica muri mind. Bruce Melody, ko nkubeshye noneho ubu niduhura uzankorera iki? Nzakukubita inyafa. Oya Bruce Melody, ngo wakabije. Gusa ntabwo waba nkoye ubusamani. Jurimo nyigiraho, nushaka urekeraho. Iza abantu bakurikiye challenge. Kanjye muri kona ndi gushaka iki kuri Bruce Melody. Kandi mwebwe muraje mwumva ukuntu Bruce Melody wagiye guhita muvugiramo. Kana nakabandi, bashaka ko ndavance. Ese Bruce Melody kuvuze ko ndakabandi wowe ubwo ngo guri igiki? Umukambwe. So guys, niyo challenge nayo mbafitiye, ariko Bruce Melody ni ufata. Cyo gusaba gukora subscribe kuri Zubi challenge. Bruce Melody ngiye na uzambo.